Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Houthi menyerang Israel dengan sejumlah rudal ke ibu kota Tel Aviv Sabtu 18 Januari. Sebuah rudal dilaporkan berhasil dicegat meski sempat membuat sirene di kota berbunyi. Orang-orang berlarian di pusat kota Tel Aviv saat sirine berbunyi. Dikabarkan, Saudara, kelompok Houthi meningkatkan serangan rudal untuk menekan Israel dan Barat terkait pembantaian di Gaza. Houthi yang berbasis di Yaman mengklaim pada Sabtu 18 Januari menembakkan rudal balistik yang menargetkan Kementerian Pertahanan Israel. Tapi tak ada laporan jatuhnya korban atas serangan. Saudara, seorang warga terluka parah akibat ditusuk di pusat kota Tel Aviv, Israel pada Sabtu sore waktu setempat. Belum jelas siapa pelaku penusukan dan apa motif perbuatannya. Pelaku akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan dan kondisinya kini sedang kritis di rumah sakit. Dalam 15 bulan terakhir, Saudara, ada banyak laporan penyerangan terhadap warga Israel. מחבל בן 19 ישב בשטחים, מתצפת על הנקודה מאחור, על הסוג של פאב, ממתין לנקודה ומתזמן אותה ומבצע דקירה. לפחות בן אדם אחד, נכון עכשיו זה מה שאנחנו מכירים, פצוע, מצב בינוני עד קשה, אזרח שהיה במקום מחוץ לעסק מזהה את הדקירות, מבצע ירי, פוגע בו ומנטרל אותו. Kita ke sorotan lain, Saudara. Amerika Serikat resmi memblokir aplikasi media sosial TikTok. Masyarakat pengguna TikTok tak bisa mengakses aplikasi ini di Amerika Serikat. Sejak Sabtu malam, Saudara, aplikasi TikTok yang diakses di Amerika Serikat menampilkan keterangan layanan ini tidak tersedia saat ini karena undang-undang yang melarang TikTok di Amerika. Keputusan pemblokiran TikTok berlaku setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak banding yang diajukan TikTok karena pertimbangan keamanan nasional. Pemblokiran ini membuat 170 juta pengguna TikTok di Amerika Serikat kecewa. Banyak dari mereka bermigrasi ke aplikasi Red Note walaupun aplikasi ini menggunakan bahasa Mandarin.